Kubor nakaslem jong unongsan hima. Lutpor no hakabalong balang yung paiba. Ngan batay biyan ibi. Sanspa teli kikam kimi Ameria sisnam. Larangi ong sanspa ailut iyo kasih berat no iki ru. Kiba ai kerteng ha employment exchange kiba register mentah kelak poi arlak ngut. Di lada ngitap sanspa ngut sisnam. Sakat no hajas nem kan simpur bentuk yokam arlak ngut. Kalau poi kerta jong kiksiu jong bakpol. Berpendap di baling imigran ke pertai mentah kalau keren ya ke artificial intelligence pertai kalau keren kumnu human habitation on Mars ni keren bani ki ingin orang ada isu ke kong sandu jong ajak menriu banyak kam beyond asket ria kata kadang ambition ke jongi gila don brio balong chief election commissioner jong keri India gila don brio ke balong ambassador sabar keri India ngai kendu iki nuclear scientist kibari khasi Europe kiki ong sesnong jong phi kita perkhat bani yo long chokida kata kadang ambition jongki kumlungin motivate iki samla jongi motivate balik bah motivate ngadan ipersa ibah kapur minwit AI online music class ki students ki bana Australia ki students ki bana Canada kisi ki daga dollar ngidang ki bakum kita kat ke kaliber jongi ngintan yu pai baro nak mega kam ngejam gede kaya yap ke im juga aja manusia kaya ke im bundung sanspak li post total la pia syuk kat poi stang masih spak san pau si spak san pau ngut tengah i ni demi lut ki media mi si spak san pau ngut tu mun ong plai hon ti nak kata dau ngidang kam perspective vision. A nation without vision shall perish. Ni ladaka vision ke jongi kadang long ngin yok kam directorate ngin yok kam kata ka penlong ini complacent ngem kwa ban le bah ni kwa ke pertai ke keren ke merit u Indian dah kajing start ulah long prime minister ha UK mangi ngidang kwa ban long bos tang directorate lak biang ke kata kajing hikai di kita kiri kiba ngasngo min hab ban go beyond government sector ngilak keren bak state jungi galak poi saturation point lak slam bah ar post nem mencuangi ong government service galak poi saturation point menta ki project ki balong successful back ke JW Marriott kalong successful back ke Pinewood Pat kalong kumno balik coba analyze ini wishful